Karbi ang long to Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Pension Yojana kapangcheng. Hanjang lang so high school along akimi Karbi lameda mayamay pu aphan karchwa sai kideng. Bukazana long aron re pensang tigipon kinepdun. Kardom nilikar bi prime time berta thanbang sami junaliti mungpi non berta ang ton pen harjik tha sorkar chu kamara tum pension kilong asom sorkar pen kachirap kawi anutina bang phubang phia phanta chiklo jon bang pension ki pijia pan pura karbiang long ta phai kunini phai thom ke pani pen pradhan mantri shram yogi mandhan pension yojana ki claim pangchenglo sorkar sai kamalong kachirap kawi arada phan panong pradhan mantri shram yogi mandhan pension yojana karbiang long ta phai kunini phai thom ke pani pen Chenglo. The so apartment diffu circuit house along diffu labor sai kam sai pu tilotoma diurich pahem pen pension kang po amai pado. Edisi nursing be Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Pension Yojana kapang cheng amai chetong dunsi sorkar chu kamaratum chiklo jontin pension kilong ason sorkar pen kachirap kawe aradata pension kilong jiapan Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Pension Yojana along Aadhaar card pen bank passbook chiponsi menche thap damlote Kisar ki kriya hut mate ningkan trok kep ata pen jiklu ajontin sika suri ke thom pension long popusi alang like chetong arada phan than pare scheme ase kintu amar eta sector thaki jay jonto amar pension apora bad kora hoi jay etu loi aji ekon meeting mata hoise ne for an employment ministry ने उनके लिए ये पेंशन फंड और ये जो मेडिकल फैसिलिटी का अरेंजमेंट हुआ pension kapang cheng amai long Guwahati pen labor la pen employment center gov ministry deputy director L Sanglao ung chitong dun Hanjang lang so high school along phai kunini phai thom ke bani ada por phai krisia por malom pen akimi Karbi lamera mayam amai pusar hi dhina drong pia phan karcho birda pherang ke anon te dang pen birda nang pale Rajendra Rongpi pen kachibahem pupon karcho maya long ke NCMA pu mirina bepi ke lebidi sar bari mingti kadom terangpi minika hansepi hanjang lang so Karbi rong sarame amai pu soi terang kele hanjang lang so aro amai pu bensing timung pen chenglo kithe kiding la pen prek jama song atum chito dun si mai along adipidun mai cheng chia prang hanjang lang so high school lo charlie klim so maratum pen Karbi lamed alun parjupon Puthot mai ki phalam the em bari mate kasa dun mai pu jiwan chandra pathak kladak pen than pachini lapen cases dun mai pu humsing be pensi mai kang po lam the pachini pon nona ki mi kele ame pusar hidhina drong pia phan alila lon pen karcho sai padupon thom kebra ki thomang deng difu lekhika samaru samiti ki sengani along pachetonsi lekhika samaru samiti sai hemalong Dr. Mamuni Roy Sam Goswami kaila pen asaya puthak ki modam thu Pharokre se kebra trok aningkan phai kuni thom ke pani mahang ke pathek difu लेखिका समारू आटा पिनिंगन के निंगन थोम केब्रा के थोमाटा किलुदलो थोम केब्रा के थोम अंगदेंग सोंग मते समिति अमहांग के थेक अनि मते केसेंग अनि अलोंग पचतोन तुनसी फाइकनी थोम के पनि दिफु सर्किट हाउस अथेंग नो अलोंग किदो डॉक्टर मामुनी रॉयसम गोस्वामी भवन अलोंग ज्ञानपीठ अनो एकिलोंग डॉक्टर मामुनी रॉयसम गोस्वामी अकाई लपेन असाया पुथा लामथे की जाय पदो কাৰ্যৰাজিৰ মানে এটা অনুষ্ঠান উন্নতি হোৱাৰ উন্নতি বাজি তিনি ফলাফল আমি তারা দেখিবলৈ পাম tok bang pherang ke lepen lamet pu joy sing tok bi pen Dr. Goswami aputha lamjai si lamet kapuche pen pirthe alamet along suarlo pusek ke somte kang ke Dr. Goswami alang lita inutlo pusi tok bi ningje Ringbong Home Higher Secondary School Than Bang Manju Hazarika Penta Dr. Mamuni Roysam Goswami aputha ningje si Dr. Goswami inut
soarlo aphan aning kaparung alamet pi pusining je lekhika samaru bang phiatu manuhe manuhor babe munit ke munit aphan pu alun lun si song ke sengamai abolon pipon East Divisional Bukazan Forest Range ang kang phai kunini phaing kora sirkep ani angang sampor phai troxia pormalom diopania natu pendimapur ke dambom BR55 1321 lapen NL01A 3192 aronre pen sang ki pon humnia truck forest tumpen kinep duna berta Bukazan pherang ki pen berta nang pale non maloma sam government atum pen sang ti harlong penang pada theng pi hai hui ki pur ki pona sai amoan kang ton laba phi patoi te pen dimapur pen Karbi anglong nang lut si dio pani sang tia muhora long pen ki pon bo majoksi kinep dun long pusi ing nam rai ko matum pen pachini kinep dun check sang ti pon atrak hum ni non Bukazan Forest Range sahem atiku balong si bipon koklang non kopia sai si deng jini laki ing nam rai ko matum pen si sai deng po arona teng pen pulote hum ni sang ti atrak ta asang ti la pen atrak akai isi jogon epin ansi angring dolo Karbi Anglong District Congress Committee tumpen phai kunini phai thom ke pani di furu Samson Singh Ingti Memorial Park atheng no along BJP government atum ke claim ke dam ki chok chia puthak sit-in demonstration sai ke deng BJP kachari a government ki chok che ki dukela atuma phan adukang hoi kilang ka pangkre kirap ka velapen hormu hota ador ke papada puthak si Karbi Anglong District Congress Committee atumpen sit-in demonstration sai ke deng pusi alang li tumpen pachini আশাবাদী মই পজিটিভ সরকার এটা গঠন হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ মই আশাবাদী সেইকাৰণে মই কথা মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ কাৰণ মোৰ পাছত আমাৰ বহুতকেইটা আমাৰ এক্স-CM আমাৰ VP আমাৰ বাইদেউসকল আছে তেখেতসকলৰ পৰা sit-in demonstration asai along Dr. Mongwerong PEM bari matum Asok Teron Pradip Singh na lapen pinang an Congress along klembang pubang piatum chetong dun si RDP dun The Minister, Honorable Minister Dr. Himanta Biswa Sharma had promised the people and the youths of Karbi Anglong that the grade 3 and grade 4 jobs of Difu Medical College would be given to the local youths. But in spite of the promises made by Dr. Himanta Biswa Sharma, we have seen today that almost 80 to 90% grade 3 and grade 4 jobs have been given to people from outside Karbi Anglong district, which is very shameful. Because now, where will the youths and where will all the unemployed youths of Karbi Anglong go? Because we are dependent on the non malam so por phan birta moington po iksena Kapachini Fu Medical College along non kewangji phai kuning koira phor ni pen OPD service mate outpatient department service pang cheng ponpo non amat ke la so teng pen so pahi paha oga prana satlang mate check up aphan non kewangji phai kuni ni phai koira phor ni pen chelang dam longpo labang so oga prana satlang chelang longjia por lake ada por phai na kepen arnikang sam por phai hinian sia por sik pontang lo kiso ketan pik mate emergency atuma phan non amat ke Difu civil hospital along si langpon bom jilang Start here, right anywhere. Isan Motors authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan near Don Bosco School, Difu, 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, contact 700-280-5342 and 8812-805591, or you can mail isanmotorsk@gmail.com.
huge Deepavali Dhamaka offer on electronic appliances. So complete your home with electronic with the best technology. Come and grab with the best offer on LED TV 24-inch with the best price of only rupees 5,000 with 1 year warranty. 32-inch of rupees 7,300 only. Android Smart TV of 40-inch, 45-inch and 55-inch at the lowest price. On special offer in inverter battery, luminous and inverter battery with solar. Iron and steel bed with an affordable price. For more details, kindly contact 8812053818, 936563282 or 8638198316. Cedar Electronic Shop located at Bokulia Difu Road, 782482, Karbi, Assam. Kanj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Kanj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi, Assam. Claret Unisex Beauty Parlor Hinben Warsai Kimi Kipipon. Lasila Sonowar Saikimi along Ninghangatum Ali Chuan Dunikha. Warsai Kimi, Laki Chiklu John Trokopan Kapamala Siki Piponji. Lasia Por Panhok Hip Pinpen, Claret Unisex Beauty Parlor along Patebok Damiknon, Rong Parpi, Rong Berot, near Iron Bridge, Dipu Karbi Anglong. Lasilan Suseka Chinile Thojiapan, Laswa number 600-121-3664 along Pumriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Wangtha wangiktha electronic hormone nang litum ador kijum hek pen longpon ikji lase apor pacheton dun pen warsai kemi to endun iksana nang litum longpon ikji lake free chalong aprin LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV along aprin dolake LG Samsung BPL Akai washing machine aprin lake Samsung LG Haier lapen ke tutulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikje lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chaturi Bokulia Electronic and Electrical Akulat Bokulia Main Market Karbi Anglong Assam. Claret Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Claret Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongparbi, Rongbi Road, Dipu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate.
dihina mo piputhot birta along wangtulo MLA Dr. Numor Momin ahem thekup dilauzan along asarpi Susila Momin alamu alua thui phai kuni ni phai thom ke pani ani tilisia por malompen kangpo birta bukajana pherang kepen kat news sa hemalong birta nang bale labang so amai long Karbi long autonomous council ematum khonsing rongpi madhariya dhekel phukon MAC atum pabitra rongpi mukut mahanta Dr. Anupama Hajong Mirdula Barua Pabitra Margarita Dilip Chandan lapen Susila Momin alamu alua thui ki tok bangpen chenglok ke theki ding atum chetong dunsi lo thui kangpua mai long RDP dunrinti সাহিত্য জগতলৈ এক নতুন সংযোজন কথাশিল্পী দিলীপ চন্দনৰ নতুন জীৱন ভিত্তিক এখন উপন্যাস সঁচা কাহিনী আধাৰত লিখিত উপন্যাস সুশীলা মমিন এগৰাকী কাৰ্বি আংলঙৰ অতি পৰিচিত নাম 85 বছৰ তেওঁ ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে সম্পূৰ্ণ সুস্বাস্থ্যৰে 50ৰ দশকতে কটন কলেজত তেখেতে ISC পাছ কৰিছিল তাৰপিছত পুনৰ গাঁৱলৈ গৈ সেই 7টা সন্তানক কিদৰে সংগ্ৰামৰ মাজেৰে ডাঙৰ দীঘল কৰি একোগৰাকী সুনাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তুলিলে তাৰ এক বৰ্ণিল জীৱন যাত্ৰাৰ কথা অংকিত হৈছে সুশীলাত 4 বছৰ বয়সতে পিতৃ মাতৃক হেৰুৱায়ো কিদৰে কি দুৰ্যয় সাহসেৰে তেওঁ নিজৰ জীৱনটো উদযাপন কৰি গ'ল আজি পৰ্যন্ত 85 বছৰ পৰ্যন্ত তাক সুন্দৰভাৱে লিখি উলিয়াইছে দিলীপ চন্দনে অতি শোকপাঠ্য এখন কিতাপ সুশীলা Dokmuka Samilangso Development Block Sai Hema Thengnu along Mahamaya Korkanti Lapen Nomati Congress Ayatum Chingrumsi Phakuni ni Phai Enkora Sirkep ani ada por Phai Kri Sira ani tilihi nira minute Thomkep apor an sit in demonstration asai kedeng Labang so mai long Karbi Anglong District Congress amai Pumate Minister Barim Khorsingingti Karbi Anglong Autonomous Council Embari Matum Bida Singrongpi Asok Teron Samilangso Block Mondra Mei Pujon Hanse Hauraghat LAC Youth Amei Pujurhon Hanse Lapen Chun bang khoya sing terang atum chetong dun si RD dojot alam the modi kachari sorkar kichu panglim hormu ador ke paso pen chenglok kituk der adada tum la hai pen kachicak nang alam the dharna kitu along ase kithe pen rat atum aphan pachini dharna kang ni along bang pharoi sisu se congress ki khoi adada tum chetong dun Karbi prime time angkila pon sikang ton pe ikla demi thakmi kurwang thu